1000 godina već Sveta Gora Atonska nam šalje svetlost pravoslavlja kao pravoživlja. Hiljada monaha su se, odrekavši se sveta koji zarobljava dušu, ovde, u perivoju presvete Bogorodice, molili i mole se za spasenje svih nas. Ovo je naš skromni pokušaj da slikom i rečju pokažemo samo zrnce istorije, svete zemlje, manastira i skitova, tihovanja i pojanja, vekovnih staza i stoletnih kiparisa. Čuda Svete Gore u velikom, časnom, vaskršnjem postu. Naš skromni višedecenijski pokušaj je učinjen sa blagoslovom Hilandarskog bratstva, sa iskrenom hrišćanskom ljubavlju, u nadi da ćemo bar malo pomoći da se naša sveta carska lavra izdigne iznad pepela nesrećnog požara i zasija starim sjajem. Kupovinom ovog kompleta postajete jedan od neimara ove naše svetinje. Materijal koji čini 7 DVD-a, 14 sati unikatnog i autentičnog audio i video zapisa, hodočašća po celoj Svetoj Gori, 7 sedmica vaskršnjeg posta, možete poručiti u pretprodaji po ceni od 33 € bez poštarine. Najvredniji poklon za krsnu slavu. Takođe možete poručiti komplet od 4 DVD-a po ceni od 22 € bez poštarine, koji sadrži Sveta Gora za hodočasnike, objašnjenje 20 manastira, skitovi, kareja, monaški život. DVD broj 2, Trojeručica u Solunu. Treći DVD, Najlepše fotografije Svete Gore. Muzički CD, Najlepše vizantijsko pojanje. Neka vas čuva Gospod i zaštiti presveta Bogorodica. Hadži Dragoslav i Željko Hadžisavić. DVD-eve poručiti na telefone +381 63 111 2010 ili 381 63 256 014. Takođe možete poručiti i e-mailom savic_marketing@web.de